Asilwane boy ayizo lezi amawuthi uyahlabeka gelo kwakho mina ngikhipha igama lomuntu la uyangithola and mawukungukuthi uyisifebe yeah uyahlathisa uyangithola iba proud yeah sure yeah ngiyaza ngikho right unakaw mara nomringivari le mzinto kufeka sebuyifashion njengestyle sama-American nifebisa ngathi ngucompetition nca future yikho ibhare zoshada ichera phuma le mzinto ngizobe ngibona ukuthi nesibindi kamambela kaw le mzinto noma uyamlindele kufanele uphathe icondom kaw nasemasontweni bajolana bodwa umfundisi unkosi utholele 50% yabazalwane basesontweni lakhe ama-2003 wano abomali awu-4 with different fathers khona lesifebe sasema-RDP sifebisa all day every day kodwa nekusumitsha kaw bengizobasho ngamagama manje ukuthi ngizoboshwa nje mara niyabazi nana ngithi diploma le mzinto kaw mara baby girl uyakhumbula usafunde primary but mawuqhama kubheka isikole mara no uyafatafata ngathi uspray ibade ngithi ngiyafunga ngiyagomela mungavakasha le mzinto ifoni ungabuyisa une-AIDS atuthi wayi mina ngingatholela emzinto kaw ibade ngithi ngiyafunga ngiyagomela mungavakasha le mzinto ifoni ungabuyisa une-AIDS atuthi wayi mina ngingatholela emzinto kaw ibade ngithi ngiyafunga ngiyagomela mungavakasha le mzinto ifoni ungabuyisa une-AIDS atuthi wayi mina ngingatholela emzinto kaw ibade ngithi ngiyafunga ngiyagomela mungavakasha le mzinto ifoni ungabuyisa une-AIDS emzinto isabe ngokufebe kaw ngisho ukuthi top 10 yakufebe ngaphuma number 2 khona mungavakasha ema-RDP for 5 days ungabuyisa une-AIDS abakhe bakhona babrecomensa grade 6 for sure mungafika ka-grade 7 lapha emagqekeni ivinjini alikho kaw omunye lapha ka-10 b etikhuni ebody council ndlule kamamanga ufebisa namakhethi igama lakhe liqala ngo-L and lowo tenka yena uye kaw ubloma khona la emzinti ngiyamqava omunye ufebelwa amasavane ethu nca for sure ngiyamqava omunye bamfebele emthangaleni ebukhosini and ngisho yena lowo bloma la emzinti ngasekhayelisha abanye abogela abawu-2 bayazazi babhema ne-7 man ihambe makuphela iflavor kaw benyobona abosifebe kuku baqwelela emzinti abomahosha ababhadalwa ngamasavana ethu abosifebe kuku baqwelela emzinti abomahosha ababhadalwa ngamasavana ethu omunye sekasitheka yi-3 mara kadetanganakali umyisi wayinayistenda akakhumbuli nokuthi ufebisa amajidenga ngeselelo kwazalo omunye ngifunda naye semklasi akahlanganisana ne-engineers ngisho mara bathi sekadliwa ngamabhigi oni mufika netotolo zenqane ukutshela jakho ukuthi ugqoke ungikhambi inqane lento yabo risk if you wanna risk go and fuck each other semzini if you wanna drink ama-ARVs yeah anginiqawelinye kwebogela ama-gents ngiyanazi ukuthi niyakuthanda nje ukushayashaya ene mina nginamona niyacaba yabona bengizongigaka-ke ama-Facebook details wabo ney'namba manje eish sakuboshwa bafowethu uyangithola mara ikhona le nsayiza le ehlala ngara yaboma usuka ngara eTycoon esikele uthopenyana mani mawufika ngara ebhuzini lama-gents uthi khona nyana mawufika ngara emagcekeni udawune sozocedela nje mawufune kuboshwa mara esifebe esidumile nani niyasiqava yeah wast namanje sintsha zami wele iproducer o-SK Light le aniyazi sintsha zami usilwane boys coffee simnyama wast wele